Amma burdukta bağınalargar kambayın tıha örü kuğunur, ammalar burduk bıhıtıgar tühünnüler. Bu günlerge burdukta hamma bağınalargar xomur lete sağalannam. Ulu sürdünden burduk bıhıtıgar opsay 5 ulakan terehine qahastıva tağıstam. Ol kurduk bu yıl rayon ürdünden 3 anar tıhınca gektar sirge turaqtaq kulturanı 4 tıhınca 200 gektarga süyühü ahılgın ıspıttıram. Salgı amatağa biri delağım Liya Yakovleva kepsir. Amma bağınalargar burdu kamura atırca kayını sürbe sette günütten sağlanmıda. Bayıl kemiger ardabakka Kur'an'dan, burdu künüte orta kahınnabakka sorok sibderinden sippekkede turar. Bu günlerge bir kahayıstıbalar günü jılı battaha komurga kiren, kömüs tuğraqtağı onu serge hortopuyu komuyen ereller. Bilgin ballarına ta 300 gitar koydu bu sürdüne. Onu ötten baka onu hentine kala turar. Antan kayadık buna atın bahanalar bu teki dapına ta 12'li 13'lü galiye diye havalı gut. Ünümüzde de sredne niye hep. Bunların gitar temette hoskınım sredne bulamdı dolar bu pulu diyene. Ta hortopu ta havalatı var. Tepamimiz havalata onun Stepanov'tar bugün kiriyek tahtar. Paminna bidikken gitar koydular. Bilin bakatın aqoğunda hentine kala turar. Amma akционерный общество быйылгы hıга хоют киирен хомур ләтин балаган айын түрдүс күнүттен сагалата. Хайство быйыл соғыруттан ыгы семетин кетеспекке бәйлері қахаммыт районнамыт сортақ семелерін ыспыттыра. Ол күрдік опсайы тыгынча 610 гектар сірге ыгылақтарыттана 400 ағуын бір тамин ечімен. 300 сүрбе гектарга Приленскай туймада сілехіней. Итенне ағы 9 гектарга Виленскай оны талисман ден сортақ әбейіз пыттыра. Хомурга күн бүгін әбестен ортотунан гаттан 13 сәлехінеттен ағыз 9 сантенері ылалыр олар. У нас где-то 7 комбайнов, но пока первые вот комбайны Вектора у нас вышли. Старые комбайны еще пока ремонтируются. Выйдут, когда уже хорошо, массово пойдем. Пшеницу где-то мы 84 гектара собрали. Пробовали, фуражную пшеницу попробовали собрать. Немножко влажновато, но посушим, через сушилку пустим. Пшеница тоже, пшеница не очень, тоже где-то 8-9 центнеров с гектара идет. Күн жыл туран бердағына улуска хомур ләті балағын ыйынан түміктен еға. Лия Яковлева, Илья Лыткин, Саха телевидениеті, Амма.